MCAs kathumba ba mbunge kaunti Meru ibonekanite kunyomuma buru ati bari tayari kuanika wira mwangaza. Mheshimiwa Begeme hadogo baore take mama nara bakewa ingilidate bakewa ingilidate nandwa ko taambije we nandwa ko tabakastare baba ando bategere we na divinda kinyoka duta gyoko egokana uriunira kune kaya bae na divinda kanto beto itumire ni maoni jau wewe na jo andika karatasi na oni mbeta walieto alire na ndiuga mama ne kana ndiuga mama kaleo na batu itwamwite Jumatano kawirane akuneka mbere akunura nyuma na ndeinya na terengu ali kithono tukore mwamukaria na ndi atumwange pole pole on Wednesday batu twinakura chako ngana kenda Meru igerea ukaria bwega butongeretwe ni deputy governor Mutuma Ntoethingia kawira itie ainame katwateithia Meru niwitegeria na kayoka mwe ai governor Kaura Mwangaza itarore agero etano pao betina itaira akinyere muito na Meru kaunti katukwenda mechi marire nario Jumatano batu twerita nguo yetu tumune kathita aite nara senate na ibange ane itulirie akaringaringa ero ngita mareko ndo nyongo ya mumba kwenda ngabuti we batu tombe wetania na muntu njogilethia yakwa manda buti rware okyakwa murogeti rware okyakwa matresi rware oria ni omyakiana netukwenda maendeleo yatuma Meru kaunti yeta na mbere na ithuo tuturauwira kayo nete atia Nkiripotera Geto FM Beta Docas Oledia Ntoitha.